أول بيجا بسم الله بخينا بحمد لله صلاة الله سلام الله لسرحي حبيب الله وبخيرات سرچاوي من سرسرم راهتنا او كسن يكونها لمتى ماشت كنو دنگي مد چوان نظام قالوا روجيا وچوا در باست به ايرو روجا بيستايه رب العالمين كر نسيبكو ام گشتن في روجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قطبوچه دسپيكا و رحمت نيوه و مغفرت آخرا ويجي داويا ويجي خلاصيا آگره جهنمه ام گشتن خلاصيا جي آگره جهنمه نظام که قالوا اجورا بجم کی نخوازه آگره جهنم خورزگار بکه که بیجش مرا کی نخوازه از باورم هر کس دخوازه که خوش آگره جهنم خورزگار بکه آگره جهنم رزگار کرن بیکا چوه هلبت دناف خیر عبادت دناف هر وها نمیج و روژی گرتنه دایه ایرو معلومه ام هر روش از حزدکم از بچیروکه که به حکایه که به منقبه که مسئله که دست بکم ایرو مجاره که ما هیم بو که ایرو لگور مجاره ما از منقبه که اوسا مسئله که از حاضر بکم ایرو به طایبتی تماشاوان نجام اما بحثا حسکرنه بحثا محبت بحثا عشقی و وقت بجن باشیه بکن طبی بناوهای وی که جی عفو کرین جی هیه روشه که ظلامك نافيوي أحمد دخوازه بزوجه أول حصر دزوجه بمالباتا خورا دجي بدي وبابي خورا دجي بوكا ماليجي يلك جاب حزكن أو هارا بتش عسكرية معلومة دما بري چابو كسي كي كوبشن عسكرية مكتوب دشان نفسا مكتوب دشان ده أو مكتوب أو هر عسكرية مكتوب بشنا ليه دفکر از دیگه از چه مکتوبی از بشینم از جدیه خو بابا خور از مکتوب بشیم لی از خوازم جه خانم خورش بشینم این ده عسکریه ویته او هر عسکریه جه خانم خورد بجه خانم از ده چم عسکریه تصانی کو دیا من بابا من ویدرنه تصانی بامتشی عیب و شرمه ام نکارم بخصوصیش ترا مکتوبه که بشینم از مکتوبه بنفسینم لی از داویه دا سه نقطه دینم سه نقطه تصانم بیکود بجه او سه نقطه جبوتنه دیگه باشه والحاصل کلم دماویته و بچه عسکریه دچه عسکریه مکتوب خوان پیشی دنیسینه دایو تچوانی تباشی روشا و چوای از واشم لوید عسکری وسا دنیسینه داویا و دجی سه نقطه داتینه سه نقطه جی جبو خانما خو جبو هفجینا خوداتینه طبعا مكتوب تي پیشی کیه مکتوب خونه باف خونه مکتوب خونه ناف گریه دا مکتوبا کره خود خونه یا روزک د باوید بینه درست گیجه دیاوی جد ناف اوجی ناف حسکرنه بین دکه لپاشته خود د بشره روزک درست سرا پاشیکه طبعا او مکتوب گیجه خانماوی جامعه تی زفرینه هری داوی که سه نقطه هنتنه لیدنه سه نقطه لو در نفسان دیه او سه نقطه بردیلا هر تشتیه جوی خانمه را جبر کو دور دا حسکرین اشتا حزدکم هیا دور دا تچوانی هیا دور دا منبریات تکریه هیا گلک تشتی کوش خورا بنفسینه هیا کسی که کو فهم بکه جارنا پرتو کنه کو بحثا حسکرنه دکن بحثا عشقه دکن لجان هنک سه نقطه هنه بردیلا وان حمیه روژا دنه مکتوبه کدنه دیسا دنفسینه دیسا سه نقطه وسا دوام دکه کسی که کو فهم بکه سه نقطه تینه چی معنی کسی که کو فهم بکه حسکرین و عشق و محبت چی معنی بکی لوی دنیای دوی گنگشی وی تفگرامه وی کشتنو اف فقیری وی بلنگازی بکی بداویجی و دوی همزانه بن حسکرین چیه دوی همزانه بن امی چوا حس بکن رب عالم حسکرین پیغمبر ما حسکرین چیه دوی مر باش سربه ایرو میوان صحبت خو لگل وان یکار می بکن سیدا که هجا ایرو لگل منه سیدا عبدالرحمن ارزن ایرو ارتن ایرو میوان ببه امی بحثا محبت امی بحثا عفو کرنه امی بحثا عشق و حس کرنه بکن دما کدن همه 3-4 دقیقه نمی به عبدالرحمن کرم کن دما افطاره دست بکر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام
فسوف يعلمون. صدق الله العظيم. خاتم دریای رحمت یا رسول رحمت، باب رحمت باب شفقت یا رسول الله مدد، باب رحمت باب شفقت یا رسول الله مدد. الصلاة والسلام عليك رسول الله، الصلاة والسلام عليك حبيب الله، الصلاة والسلام عليك نبي الله. ولی تماشاوارن هجا ام گیشتن روژا بیستان، یعنی ما چاوی خو گرت و وکر روژا بیستان جمره و ساعت نظام جوارا چواهات گلو دیدی گوتنا که ما کردای دبیجه که والله ما پیشتا روژی اشکان نوسا تشي كو مرف جي حزب كاجا جي حزنك مرف بيشتاوي دشكينه اي والله مش روجي حزب كن كو في ما هي قاص ما كان مهم بقدر قيمته في ما هكا قاص مهمه في مرف تنا باشي ده في مرف بيشتاوي نش كن مرف بيجي كو ها هو روجي دچه 20 رومل پی خوش 10 روزمان وام 10 روز از مرف چوا دناف باشیه ده دناف عبادت دناف خلاصیه ده مرف چوا در واسکه مدسمه که ده کو پیغمبر ما جبو وان 10 روزن داوی چی گوتیه ج آخرا و خلاصیه ج آگر جهنمه یا کی نخوازه خوش آگر جهنمه خورزگار بکه هر کس خود خوازه آنها آیرو آوه وقته تام وقته ویه دوی مرف عبادت خواه دوی مرف میجو طاعت خواه دوی مرف لگور اصولا کو رب عالم پیغمبر مجمرا گوتیه کو دوی مرف اوسا بجی لی مرف چوا بجی از بارم دسته که تذکره که هر تشتی اوه مرف چوا جیانا که باشو خوش بجی مرف چوا بگی جه شفاعتا پیغمبر مرف چوا بگی جه شفاعتا رب عالمه چوا مرف بگی جه صدق اجوارا بجم دست پیکا هر تشتی حس کرنه هکا مرف حس بکه هر تشتی اینو به بحثا حس کرنه بکن حس کرن چوا چه دبه حس کرنه خواه چوا امزیده کن حس کرنه یا لگل شخصی یا لگل انسانه یا لگل آخرته پیغمبر ما رب عالمه اما وان یکان خبردن طبی دور دا اما پیوه که هر تن بکار بینن حس کرن محبت و عشق اما وان یکان بناو بکن طبی بگردای وی مسئله وی مجاری جی معلومه حس کرن هبه دسپیکا تشتین خراب هر تش بداوید به چیه؟ هکه تشتکی که دلی مرواده نباشیه هبه تشتکی که مرف جی عاجز به تشتکی که مرف نخوازه بکه به عشقه به حس کرنه او جی بداوید به وکا که عفو کرن به عفو کرن چه چید به البت به حس کرنه جا تکلیه من هر دو پیوین مهم و گرینگ بکا اسرا سعادت ده چواتیه بلیف کرنه اف هر دو پیوین وان هر دو واتین پیوین واتین کو گرینگن بکا دیدم پیغمبر مدا چواتیه بلیف کرنه قرآن پیروز چی گوتی درباره وی که اما صحبت اخوال لگل وی که بکن ایرو بجاره که ما خوشه میوانه کم لگل که هجاجی هیه میوانه میشه موشه هات مالایه سیدایه مدرسه روسپیه هرمه جی گل موشه گلین هرمه وی باش ناس کن کو دعوین ین خوینه ین کو کس بجه چاره سر نابه سیدا عبدالقادر ارتند که نووان بیزنا خوده او چاره سر دبه ایرو جینها میوانه منه لمکانی ما حاضره سیدا انت بخیراتی خير اخذ لماذا خذ جوار ان شاء الله باش الحمد لله خذ تعالى التوفيق وابدا ان شاء الله خذ تعالى بخشبنا وكون عالم اسلام را انسان را دمها رحمه دا دمها بركه دا دمها مغفرة دا هون ايات وحديثه بعالم بالسيد را وبخو اونجي انسان را ديفيجن عالم انسان را ديفيجن مسلمان را ديفيجن
خذ تعالى خير ومزمك إن شاء الله توفيق وبده آمين إن شاء الله. وبيري كان خوش كوجي صدقة خيرة ملت هركز مفرح دبي خوش دبي خذ تعالى بركته خذ إيش ودا عمري ودا ده حياته ودا إتما في الشمانة جاء على ما إسلام ده نسيبك إن شاء الله. إما حميانا بيجن سيداي من خذ في خمسة ترازي به تجموشي رابو تنا في جنگشية في حركة في لبو تفجري ده قال كارو بارت هبون تدمج مراقة مالتا أوابه. تشترد إن شاء الله. تبيجي شوي جزيرة الودر برنامج خوش ملتتا مشكر خودش ترازي به هم صحبت هم آخافتنا هم زانياريات هم جي أو روسبيه أو بارك وسرفشتاته. تشترد إن شاء الله. هم دنا في كار باري ده الحمد لله نهال ودر تحاضري ديسا سرچاوي مراتي سر مراتي دوباره وسه باره وچهار باره مالي آوا. خودش ورد إن شاء الله. طبعا خود تعالى مجموعة خيروانجي وخيرجي محروم لك إن شاء الله. إن شاء الله. خصوصا ملت پبنشونا خصوصا پبچون چه نبیا خصوصا لفظن چه نبیا يعني خصوصا وانشتانه که چه نبونا اما پیشتی کل چه دبن طبی خود تعالی خیروان قبلی کو امشنه وجن مقداری دکن دزانن جبو فایده وانه يعني دزانن موجی که در ضرر بفتره کاره امجل گوری خود تعالی وخود تعالی جل جلاله ودبي يعني صلاحته بكن دورتهم السمانه ده امجي صلاحات خيره امجي بو اجي قاسي بو خود تعالى من شنو اروان وجن مقداری دکن وخذ تعالى دائما صلاحته خشية نسبك دنابين التلمع عالم الإسلام ده نسبك وخذ تعالى جل جلاله لفلسطين جي حضور فلسطين سعادته وصلاحته وخشية ويجي نسبك وإسرائيل أمريكا جي قهر وبريشان. أم بجن آمين إن شاء الله. آمين. بدلو جانا أم بجن آمين. سيدا من ما بجارك خوش هالبجات يا راس دمكو مرد بيجا حسكرين شد كذا برمضان سيدا مثلا ها روناهي هنا للدورة روناهيان أو بربروكن أو ميشن للدورة روناهية الزفرن وك أم بيجن الزفرن تشتكي مساجك دد مرفا مثلا مولانا حضرت البير مثلا أو للدردورة خود قره عبادتها خوصاتك مثلا بدشن حجي دردورة كابة أم الزفرن دردورة كابة دام عبادتك يتكن أم وي عبادته وصادكن كو دبیجن قنه دلی مروا صافی به دلی مروا پاخش به روزی که ابو بکر الصدیق کو مکه و مدینه و نواواندا او وقتی سا گنگشیک درته پیش حجرته ج وقت بیجن کسی که کو حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کو بکوجه سر نزدیک 400 حبدوات دانینه دنیا خود کس جبوی بکوجن در دوراوینه حاضر توان نشانجین او که در دوراوینه کو اوی بکوجن ته دری حضرت ابو بکر دخه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دری دخه خطه کولید نره حضرت ابو بکر زانه دبیجه مهرن سفری دبیجه مهرن هر هجرت الصحبة يا رسول الله ساعتها تخوش بعد ساعتها نيورو دات شيء كدوي ساعتها داجي يعني پیغمبر عليه السلام ناتشه مالا يعني نورمال ده ناتشه حتى بحضرت عائشة رضي الله عنها الرياواتاوية هجا من دما كودتشن ددي حضرت ابو بكر دم كسي كيكو اكفد ملي راسته به وقت بجن قورماي وظيفه داري و ام بجن يكيكو بفارزه حضرت ابو بكر دناف ريدا جته ملي راسته جته بشياوي جان جراته که ملی چپه جان جراته ملی چپه بنا پروانه دورت چه وکا پروانه لدر دورا ویدگاره حضرت محمد صلی الله علیه و سلم جاد بجه یا ابو بکر كنت فيت الملي من راسي بي افتشمات در دورا متزفري دبيجي يا ربي دمكو ازملته وراسته ما ادبجم او يريشك البيشات او از وسوسته ما تشم بيشي از تم بيشات از لدرم تشم وسوسات اتم لشبه تم بيشته عبادتك وصا ببيرنجيكو ام دناف حياتي دا دناف جياني دا ام ويكيد بينه هروها گردون سيدا من دنيا لدردورا طاغي دزفره دنيا لدردورا خود دزفره ابي زفران دني بيغمان بنجها ودا حسكرنك هي بنجها ودا محبتك بنجها ودا عشقك حضرت ابو بكر رضي الله تعالى عنه كل درا بشهاد حسكرنا يعني تشوا قلت حضرت عائشه رضي الله تعالى عنه لو درب الصحبه يا رسول الله يا رسول الله ان شاء الله اجي بتاور ورم پیغمبر عليه السلام قال ديما حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها رزقنا خد تعالى جبه دبي حضرت ابو بكر رضي الله تعالى عنه دو عمره حياته خدا جي كيفا اوقس غيرياوي الكو تشغمدي راسته اوقس غيريا او جي يا رسول الله او اللي تاخن جبو خاطري قلت تنخن يا رسول الله اجر اللي مخن او مال ابو قحافه بيجري
اگر لتخن يا رسول الله او كائنات بيجري امته بيجري حتى قيامته بيجري هجا من نها ام طواف تكن بردورا كعبة عبادت ام دكن جبو چیه؟ جبو حس کرنا رب عالمیه قنج مروا حزبك عبادت خو ام موسی دکن ما بعصا مینا کاجی کر تمام وش اخي ام حس کرن چیه؟ محبت چیه او در تیوه پیش یا مروا محبت چیه؟ محبت باش حس کرن او کسک مروا چی حس حبك حزبك یا محبت حس کرن چی کدنه از عویلی الحمد لله حمد بزوش فاسيد بداويج رب عالم رب حمد صلاة والسلام لسر أبينا دلا رونكايا شعبا حبيبي خد تعالى محمد عليه الصلاة والسلام آمين إن شاء الله سلام لسر شهيد إسلامي به شهيد تركيا به شهيد فلسطين به سلام لسر تماشوان هجابه سلام لسر دوستا وأحبابا لسر مالباته به الله razı olsun. خودش ترازي بسيدهم. ام لفدرا عنها برم فرح بوا شمكي ام لفدرا لجي حضرة إبراهيم على نبينا وعليه السلام. دولة ام لجيكي وسانكو آقر بويا سلام بويا رحمت دمن جي آقر بويا آف ام لجيكي وسانا إن شاء الله ام علامة إسلامي ام خود تعالى بما دا بيروز دا ام دخوازن كو يعني آگر عالم اسلام را بفتله ببه آب ببه راحتی ببه خوشی بله و تشوار گود ده پاشی دا بریبون از جهنم خود تعالی جل جلاله چوا ابراهیم علیه السلام جو آگر دا خلاص کرد میج بده خلاص کرد آمین ان شاء الله اما انا بکی من حس کرنه ابراهیم علیه السلام شما آگر وینا شوتان لورا اوی آگر شوتان اوی چوا آگر شوتان خدا تعالى جل جلاله وقت كج إبراهيم عليه السلام راجو كره خجيبك بله إبراهيم عليه السلام قد بهانا رميش نكر تردد نكر همن جكر ويشغل أجر شوطان مسلمان أم جبونا عبوديته خدا تعالى مع عبد هاني أم عبد الله لازم أم في عبوديته هاني كيف جيبين عجبا أم بجيتين يا ناين بله دنيا امتحان عجبا أم فرجارة امتحان قدانج ناكن مسلمان دو دنيا إذا جرج هفدو حزبك حسكرم تر önemliye çava roji ferze çava lemeş ferze çava zekat ferze حسكرنجي عيني فرزة بلكي افرازه حسكرن يعني حسكرن فرزه يعني سردستر فرزاي Peygamber aleyhissalatu vesselam ترابي دا حفتشتك ورسول اكرم عليه الصلاه والسلام جاهزك تدا حفتشت ديني بيشي محمد عليه الصلاه والسلام Peygamber aleyhissalatu vesselam ev jwan da haftışta çehelini avli ev hiskerine heline bak deyni peşe Muhammed aleyhissalatu vesselam Peygamber aleyhissalatu vesselam ev hiskerine heline bale estaizu billah de sure Meryem da ayet nutu şaşa Xuda Teala Celle Celaluhu Kur'an'a piroz da evha emri fermandı ki innellezine amenu ve amilus salihat seyec'alu lehumur rahmanu vedda evan insanı ku imantinin وعمل صالح دكن اشتي ايمانج عمل صالح دكن خدا تعالى جل جلاله داروان دا حسكرين اشي دكن حسكرين لغوري امر خدا تعالى يعني تشي لو راح حسكرين لغوري مربانابي ادرس فلان كسر حزبكم ادرس فلان كسر حزنكم ادرس اوا حزبكم اوا حزنكم ادرس فلان تشي حزبكم وسانين حسكرين لغوري امر خدا تعالى جل جلاله ولغوري سنه محمد عليه الصلاه والسلام حسكرين وساي يقول أمر خدا تعالى جل جلاله حسكرن شيء حسكرن شار حبة بين جنينه تك شار حبة حسكرن بين جتنا يجي شيء يجي حسكرنا خدا جل جلاله يجي حسكرنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام يجي حسكرنا الصحابة وأهل بيتي يجي حسكرنا مجهب دوراي يا إنسانا إنسان مجهب دورا حسكرنا خدا حق إيمان مرواي سوره بقره آیت 165 بله حس کردن پیغمبر علیه الصلاة والسلام حق خودی سوره آل عمران آیت 31 از آیت بخونیم بلکه زمان یک ببه بله بخونیم آیت یوسف زمان یک ببه يعني آیت 31 بله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني استعيذ بالله آيات حس کردن الصحابه و اهل بیت حق محمد علیه الصلاة والسلام سوره الشورى آیت 23 حس کرنا انسانا مسلمانا جهورا حق عزت اسلامی هجامن حجرات آیت 12 آیت 12 از بیارجم ببیجم آیت 12
ابيا حسكرنا ما جهبرا حق عزتا اسلامي حسكرنا مسلمان انسان جهبرا اساس اسلامي وای خودی پیغمبرش ترازی به ان شاء الله هیچ متشیس خدانی امزان ده حسکرین چوایه چند چشیده چند جوری بهنه لی فسکری که صورنا کامد جیه اما چه زانبن ام حسکرنا جبو خوده ام بجنیا جبو خوده اشته حز دکم مرف چه فهم بکه که مرف جبو خوده مرف تام بحقیوی مرف جرب عالمه جی پیغمبره ما جی اصحابه جی انسان مرف حسکریه یعنی ölçüye kavi heye, mizana kavi heye. Yani atu sabiki, tebeci tu sabiki tecrübe alemi te haskırna ve te khidle khwa. Tej evşter razı be. Çiye eftiş çiye? Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam la yu'minu ahadukum. Bele. Yani imandan ya imana gerçekten ya yekjwe hatta yekun Allah ve Resuluhu hatta kun nebi Huda Teala ve peygamberi Huda Teala Huda ve peygamberi Huda Teala حتى حسكرتي جوي جدو بابي وي جمالي وي اولادي وي جاني وي نفسه هر تشتي حسكتري نبين ابي حسكرنا عن كيف شو تثبت به حسكرنا هانك كو ام جهبدو حزدكن اير ام جهبدو حزنكن حسكرنا صحابيانا يتشكرني اگر او تجينا ابا پیغمبر عليه السلام نا يتشكرني ابان بان حرسي عن كي چنبن ابا خود تعالى چنابه دمن پیغمبر عليه الصلاه والسلام رسول اکرم عليه الصلاه والسلام پیغمبر علیه الصلاة والسلام تف صحابیه رو نشتی بود. بله. زمان تف صحابیه رو نشتی بود یک جوی در رویه هات گو یا محمد علیه السلام گو گنج کی یهودی بخ مسلمان نینه یا رسول الله گنج کی یهودی دبر مرینه دا یا رسول الله اما دبر مرینه دا اول سر کفره هر یا رسول الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام راوت شو باوی گنج یهودی پیغمبر علیه الصلاة والسلام جوی گنج یهودی را گو لا اله الا الله ببش محمد رسول الله ببش اوی گنجی سکینه او کنه اما پشتی لا اله الا الله محمد رسول الله گو پیغمبر علیه الصلاة والسلام جچاوی وی ستر کات رسول اکرم علیه الصلاة والسلام جچاوی وی ستر کات پیغمبر علیه الصلاة والسلام گو یا رب حمد تبه بواسطه من بدست من اوی هانکه بی ایمان هات حضورته چندک در باس بو دیسا خبر هات رسول اکرم علیه الصلاة والسلام را گفتن یا رسول الله işte یک دیسات بر مرین دای پیغمبر علیه الصلاة والسلام حتانی چو نهری چه تابوت جوه داره درکت پیغمبر علیه السلام استق باران گوچه و امنه گیشتنه اویا به ایمان چو آزخا زوادا انسان و ریا هانکه ریا انسانا دتشته یک جه حس کرنه یک جه مرحمت بله یک جه حس کرن یک جه مرحمت حس کرن المقول قوري پیغمبر علیه الصلاة والسلام لازم اگر انسان جهف حس بکی حس کرن چی aynı bina zevi ki kutu genin babiye ezhatın zevi mevi perhem ulbandara zevi ki kutu genin babiye zamanı tu genin daviye heşindi ve hoşdi ve ce fayda çedire zamanı kutu genim naviye çidme çorak dimine busa dimine ev dimine zamanı Müslümancı kucu hevdu hizbike aynı busa dime ama Müslüman gerece hevdu çava hizbike Müslüman gerel gori emri Xuda mene gori sünnet Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam cevap hizbike ku Kur'an mego çava ayet veci gele usa hizbike Peygamber aleyhissalatu vesselam çava dve gele usa cevap hizbike Müslüman Peygamber aleyhissalatu vesselam da hadise Xuda dve Resul Ekrem aleyhissalam selasun men kunne fi vecede halavetel iman ست اشتنا دكذا هذا أو دقيجة شرناية إيمانه لذة إيمانه أن يكون الله ورسوله حب إلى مما سواهما جرح سكرنا خذوا پیغمبر سدسره هر تشتبه وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى نقولي تشاو وجو جرج إنسانا أنجح جبو خذ تعالى حسبك أم جرد بعسران كذا أنا بكشن حسابي امتحانه عجبا أم جهبدو حزدكن أم إنسانك حزدكن أم جبونا مقامي وحزدكن أم جبونا مالي وحزدكن أم جبونا آغاتي وحزدكن أم جبونا عشيرتي وحزدكن أم جبونا منفعتك حزدكن يا ده سادة وسادة أم جبونا خذي حزدكن يعني مهمة وجبور رزاق خذي جبور رزاق خذي تعالى قال حزدكن هيجا مثلا ددي أنا دبينن بخبره عند التلفزيون أدم دبينن مثلا دبينن كو يك رابية كي 10 كيرال يكي خستيه لحسكرنا هو خستيه تجي 100% شو تسكر اجي حزدكن يا اب حسكرين وصابه معرف زرار بدا حسكريه خو
بله چندک بری شوات واسه کره کری هفدو کیر کنن بله خدا تعالی قبول که مسلمان لعبانی خدا خیرات آموزید yani mesele bu sahne ko lebner yani tüdüneri insan devecek ko vela bir insan anekel karşı mı derket ezdedkham neri insan yani karşı mı derket işte bu yalnız gerene ki tabi ekir hata kır çünkü Resul-i Ekrem aleyhisselam çi devecek Peygamber aleyhisselam devet çavekin nebaşi libra koy Müslüman beneri haram Peygamber aleyhissalatu vesselam da hadise Xuda emir kiri se caracı tekrar kiri ejvara bevecim xeyri insana kiye başı insana kiye başı insana kiye başı insana kiye gotum bela ya Resulallah sahabiye gojmara beve ya Resulallah Peygamber aleyhissalatu vesselam go başı insana ev insanı daima başı jete beklekirin ne başı cenayı beklekirin maşallah bu ejvara bevecim ne başı insana kiye değil mi? İnsan baş bike, ne baş bike ancak luguri hadisi ve ayeti yani. Bele. Eğer Xuda Peygamber cerabı ve başa, ve ne başa. Ejvara bevecim en ne başı insana kiye. Gotun ey ya Resulallah. Peygamber aleyhissalatu vesselam go ev insanı ko başı cenayı beklekinin daima kharabi ne başı jete beklekinin ev ne başı insanı. Tudun heri tur garip de maha rojiye da. Maha roji çi? Maha sabri. Maha sabri maha roji. Düneri de beje aman karşı viyane diha, pera haberine diha, sınırlı ha, çıma, bir insan anike çıkaran akşine vakt avana ki sınırlı bir hey. Çıkaz garibe, çıkaz aybe. Yani mesela ökdüre, mesela tedesi oldu, bisakne, veja az rojime. Ya roji şu ev ku sabrat tecib. Roji ma sabri çıkaz aybe ku evke yani. Bele. Yani çıkaz aybe ku insan da maha roji da evkunaki. Bele. Demne tudneri, dve asra anike da. Teri yek ev hadi veje, أود عليه ودا أود عليه ودا دبجي فلان إنسان جي فلان مذهبية فلان إنسان جي فلان مشربية فلان إنسان يعني كأوهانة دنيا دا نزكي 2 milyar Müslüman hey hebdu dukhoy bir Müslüman yani ki. Bele. Yani ihtiyacım kafiratına ev bukhu hebdu dukhoy. Bele. Ama çıkas aybu şerbe. El insaf gerek ki el insaf. Gere el insaf bike bevece hayra lemnir em hebdu dukhun namusa İslam ile kelemişti ve evladı İslam'ı yetimdi minin, zaruke İslam'ı yetimdi minin, gerebe vece el insaf. Ezusa muhtarım ki, temaşavanı heca, yani kalbi vanji emi daha pırtırdı şevite, levrat dinheri, zaruke Arakan'ı, zaruke Suriye, zaruke Filistin'i, çıkaz çun yani, çıkaz perişan bun, çıkaz ketimini bimba. Eviyat sebebi için, sebebi ev Müslüman cevdu haznake. Müslüman cevdu haznake. Levra Xuda Teala Celle Celaluhu Kur'an'a piroda çed ve Xuda Teala Celle Celaluhu. Xuda Teala emdike bünyanun mersus. Xuda Teala Celle Celaluhu emrdike. Müslüman aynı gere oha kenetlenmiş hevbe. Yani Müslüman gene kenetlenmiş hevbe. Zamanı kenetlenmiş hevbe heya. Ev kafir, ev karşı wan جترسا جيتنا في كأبي بكبي. سيدايم أزبارم شخص بسكريكا ما صورنا ما أبى كو أمج حفدو حزناكن يعني ربي علامة القرآن بيروز دا كو أشكره هر واقوتي مفان آيات جيما بليف جيكر. أزبارم أبي جنگشيا بنابر نابرا مسلمانا دا ولات مسلمانا دا بنابرا مسلمانا دا اف كشتنو فسادي وتشتن نباشي كفر سدما أبي كمرف القرآن مرف حدود دكه بلكي چاره و بکو مرد دیسا بزفر قرآنه مرد لبنی رب العالمین چی گوتیه کو تنها کرم کنه جای متگو یعنی دوی انسان مسلمان دوی جهب حز بکن تسبیک هر تشتیه مگو حز کردن هجام از پرسک آدینه اجتب کم حز کردن مروا چه دکوجه برسوا پیشی و برسوا ویبدی هک ازنا تبع ام الهیه کی گوداری بکنه جایمه چه به امیش صا بینه کی بردن برای کسی که وسا کارو واری آن هبه خانم دایی که مو کسی که او هر متفق تشتکی بکن برا ظلامه وجه امان برا ظلام جو ولا نخیده کو از باورم سید از خلت من راست بکه هک زانه به ظلام و زوردسیه ته کار تعمجی بکه نوسا خورنا کو ای بخو خورنا کو یعنی او چی که کار تعم که شوره نشوره یعنی دین مدینه فرهیه یا و مر باشه فهم بکه دسپیکاویجی البته حسکرنه دما که وقتشیک چکریجی به حسکرن چیفن والله شور بجی کم خو بجی او به طعم ببه ابي نجج ولا بجی که کلام کن کما میرات
بنا 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 دکتی چارنا بنا 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 دکتی چارنا از کدارم غوصullah derdimin dermanına ben az kudurun gavsullah derdimin dermanına ben Denaye naye naye ez bandı kim yar naye Denaye naye naye ez bandı kim yar naye Verinamın pırkure derman babe Fatma'ye Verinamın pırkure derman babe Fatma'ye Devine vine vine yar o şerab evine Devine vine vine yar o şerab evine Vere bade sefaye mücrim Bağdat 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 evine ساعت خوش تماشاوان ایشان مجاره که ما خوش هیا ایرو هر روز مجاره ما خوش جا ایرو از هنزهتر او کسی که مساج مرا دشینن گلک پرسیوژی هنه بناو برنامه ده زی پرسیوژی سیدا زهر وابکم لسریا فیسبوکی و تویتره دم افطاره متکارم مساج خو بشینن خیلی ویژه او کسی که دم افطار نشینن TRT کردی تیوی جی هیا متکارن ورده جی مساج خو فکر رمانی خو پرسی و هبن ده درباره مجاره مده هک هبن از گلک کی خوش بم هکتره بن گل مجاره که دیجی متکارن مساج خو بشینن از وانش داویه برنامه ده از بخوینه هجه من طبی مگو نها حسکرین عشق محبت اوانا مهمه Evet. برا کس فهم نکوینه که ام yanlış نبیجن حسکرین انسان هیه که انسان کاره جاب حزب که انسان وقت بید حسکرنا اصحابیان جه هیه حسکرنا پیغمبری مجه صلی الله علیه و سلم و حسکرنا رب عالم جه هجه من چت کجه حسکرنا ما مثلا ام بجی کسی که نفساوی زیاده زعبه Evet. کسی که حسودیه بکه Evet. حقیقتا عشقاوی حسکرناوی محبتاوی دکوجه نکوجه چیه سدم چیه اوه کتشتی که حسکرنه دکوجه Tiştê ku İslamiyetê rakê piya, tiştê ku İslamiyetê rakê piya hes kirine. Yani ev alema İslamê, ana ku bixwaze ravê piya rahat bibe hes kirine. De heskirina İslamiyetê da, de heskirina İslamiyetê da neyartî tune. بله Müslüman ji hev neyartî nake. De heskirina İslamiyetê da kîn tune. De heskirina İslamiyetê da buğuz tune. Lewra Peygamber aleyhissalatu vesselam gotî La tehâsedû ve la tebâgedû ve la tedâberû. Peygamber aleyhissalatu vesselam dibe cehevdû hasûdiye nekin, cehevdû buğzê nekin. Pişta xwe nedin hev, Müslüman çawa pişta xwe bidehevdû. Dimne brada hadis ki bêjim pişta xwe nedin hev, Peygamber aleyhissalatu vesselam ez hadis ki bêjim werim wê derê. Belê. Peygamber aleyhissalatu vesselam dibêje vellezî nefsî biyedî. Ew xudayê ku nefsa min bi destî wî ye, la tedxulul cennete hatta tu'minû. Yani hatta nî hûn îman neynûn daxilê cennetê nabin. Ve la tu'minû hatta tehabû. Yani hatta nî hûn ji hevdû hez nekin ve îman jî nanî îmana gerçek. Dime hûn ji hevdû hez nekin hûn naçin cennetê yani. Ve hevdû nexapînin. Xwe jî nexapînin û naçin cennetê. Ela evelâ edullukum ala şey'in.
Peygamber aleyhissalatu vesselam dibe ecvara tişteki bebejim. İza fealuhu feabebtum. Zamanekum vitşanlıkım uni cevdu hizbikin. Ebşu selam. Dibe selam ile hevdu bikin. Ama da asra ana da usabu selam jirabu yani selam. Yani selam idi melik cevrat ve rojbaş, iyi günler, günaydın, tünaydın. Van tiştanlık edilece selam rabu. Halbuki selam bimana hiskirine, selam bimana barışa, selam bimana xoşiye, selam bimana güvene. Ama neri melik selam ile yakinake, çima lenake? Dibece acaba selamı bikim, evyaneke gruba mine, evyaneke cemaata mine, evyaneke jime ya necme, çıkas ayıbu garibe bitşaneke. Çima, ezama biyacı bibecim, çima, devracı şarkı hatani garbe, ji kuzeyi hatani güneyi, ev insanı kubibece la ilahe illallah Muhammedur Resulullah tev bir ehevduye. Nefsa. Menegu Peygamber aleyhissalatu vesselam zamanı insanı hasudiye bike, işte kubide haintiye bike, kine bike, bu çay haskirin tene derevdi ki. Hocam ne havatna dövre kavusa teji baskır yani hakikaten Slav evladın evdu. Cana azvinat kurda benim mesela kesin ahtiyar hene, em beje Emrevan sab jipenci şesti burada dema ko merdu burada çe hama mervel çavevan binere Slav ki de merva. Ne mesela dinav haberdani xoda az jî hejam tu jî mesela dema em navê peygamberê me sallallahu aleyhi ve sellem em salatu silavê xwe ji heskiriya xwe ji muhebbeta xwe em salatu silav li du navê wî tînin. Camiye de mesela indi dedi em meja yine em tenê bi cemaat dikin yani mixabin. Durda mesela durda ji gelekî kêm biye yani durda ku mer destê xwe bide hevdû Xwedê qebûl bike inşallah tu çawanî تجوی محلی یعنی اونا شو هم تکلیه مروا خورد که هم جی محبت مروا حسکنا مروا خورد که تبیه جامی بو از ببیشم یعنی دمنه تدنهری yani tüneri tişti ku anha Müslüman tine seri Müslüman kafir nayne seri tüneri de aynı camiye da ilemne de aynı camiye da bevral mejdike ev juvi hiznake ev juvi hiznake ev de aleyhi viday ev de aleyhi viday çıkaz garip ve çıkaz ayıbe yani. Em çima hatın bir hali. Eviyet çima levra emri Xude Teala dürket ji sünneti Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam dürket. Xude Teala Celle Celaluhu di Sure-i Enfal'da ayet açılış şaşa Xude Teala Celle Celaluhu eva emrdike. Eti'ullaha ve eti'ur Resul. Xude Teala Celle Celaluhu divece ita'a Xude Teala bikin ita'a Peygamber aleyhissalatu vesselam bikin. Xude Teala Celle Celaluhu devam dike mana ayete menakaşa nekin, cevdu kine nekin, buğze nekin vune beraday bibin, perişan bibin ev hiskirinu muhibbetu xoşya ortava ve heri. Ev ya Xude Teala Celle Celaluhu divece. Meyce nego el müslimu ekhul müslim. Müslüman biray Müslümane. Peygamber aleyhissalatu vesselam divece. La yezlimuhu, le zulüm nake. Le hakareti nake. Ve dest zalima da cinahile demler ve dest zalima da cinahile yani carna henek insan devece ya mer bira karşımına ve bira hazar sal yaşamış mı çıka yanlış ve khud cimratçı bak dini İslami da cimratçı tene ev genci İslami evan genci İslami zamanı ku em dest van negirin zamanı ku em van neyinin zamanı ku em hiskirini çenekin em hiskirina van kaynatmış hevdunekin ve çay roza kıyamete em çi hesaba Xude Teala Celle Celaluhu bidin anha dil asr ana da tudinheri heneki genç şabi bu kurbana şehvete xo heneki genç bu kurbana ateizmi henek bu kurbana falan kesinek bu kurbana falan kesinek bu kurbana falan kes ban genci aneket nere her yek bu kurbana tişteki tudinheri heci Müslüman behev may haydi zamanı ku emban genci aneke halas nekin em dest nabijin ban genci aneke em be muhibbet aneke ban genci aneke da çenekin evan genci aneke be hazaraj dest medişin ev hazaraj dest meherin eğer hiskirina İslam'ı ezdivijin eğer hiskirina İslam'ı tineve eğer Müslüman cehevdu hizneke cehevdu hizbike ev hoş ve baş ve eğer cevdu hazneki emi tev tek emi bağvaki her. Hecem tabasa o sakir azvan rojen davi az mesneviya ya Mevlana jid xinem. Mevlana da mesneviya xoda manqbe ki dibece de derbar haskirna ya Rabbi alem da dibece lidere ki divara ki usa mazın heye.
دیواری که صاب بلنده کس نزانه لپش وی دیواری چه هیه هر کسی مراقت که گندی و فلان بیوان مراقت کن روزی که قرار کردن بیشتر اما خب بدن سر هفدو برای ایکو هر جوری لب نره بچه که چه هلوه داره پیش وی دیواری چه هر کس مراقت که صار روناهیه هل ورده ما کس نزانه چه ورده اوینا ایوار حسر ته سر هفدو ایکو دیچه سر لب نره صار کفاوی ته صار بکند به اکد به تا خدا بجه ویالی یکی دم بلندکن اوجی ته چوا ته لب نره کفاوی جیت اوجی بکند به صاری خوش به اوجی خدا بجه وداره بجه صار چه نابه ایکو اوی بلند که پیوا بنک گره دادن یعنی بنک گره دادن بجه دکا بکشه جوره اوجی دیچه ته ساقوقلی تجوره اوجی لدنه اوجی بکیفت به بکند به تمام خوبا بجه ویدکشینه خواره بجه که چه بود وداره چه تچدی جابن لال بیه به نور خود کو دیتیه لال بیه جاکو ام زانم کو ام وی باوریه دابن رب عالم حسکرنا که وصا لهمبر مروایه هی نوراوی انسانات بده لال کرنه بکا حسکرناوی کو ام اوجمه راضی به بجه هر تجربه رضا خوده چه اوکا که وقت بجن ام بجن نصیحتك چه بسا گوتنه که خوشه خودش ترازی به نصا اجه ام چه رضا خوده ام چه قزانچ بکن معلومه اوه نفسه جبور رضا خوده وقت انگلک الفیشا مروا یا راست بکی از پرسی اوسا بزفرینم مرو چه نفسه خود تربیه که مرو بگیج رضا خوده مسلمان زمان نفسه امر خدا تعالى جل جلاله هاد قرأت تقمق النفسي خي نفسي ببلشكني پیغمبر علیه الصلاة والسلام وانتي تبي صحابيه واتش حربي فتلين بله طيب مثلا ما ايدي از بیا مكن بفيجم بله دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام قلت رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر قالوا يا رسول الله افي المدينه عدوا پیغمبر علیه السلام گو امیر جهاد بچک هرم بال جهاد مزن و بله صحابی رسول اکرم علیه الصلاة والسلام سوال کردن گفت یا رسول الله افی المدینه عدوا ده مدینه منور دقین نیار هی امهرن پیغمبر علیه السلام چه امر کرد عدوك نفسك الذي بين جنبيك پیغمبر علیه الصلاة والسلام گو نیارتا او ده هر دو ارتا هر دو کلکتا دا نفستی بله نفس انسان هر خود فروش یا دفروش خدا یا دفروش شیطان eğer heskerin nekir, eğer beri hoca fetilan, eğer je kine kir, eğer je buğze kir, eğer selam ele nekir, eğer merhabatiye ne day, eğer hainti perakir, ve çay roji je bigire nefsa gud froşe şeytan, bırak kusure ne nere. Nefsa gud froşe şeytan. Eğer nekir, eğer heskerin kir, eğer hoşi kir, eğer bekev kir, eğer saygı kir, eğer muhibbet kir, ve çay nefsa gud froşe ke, froşe Huda Teala Celle Celaluhu. Peygamber aleyhissalatü vesselam da hadiste de çe emredi ki meselül mü'mini dibi mesela ehli imani fi tevadihim ve terahumihim ve taatufihim Peygamber aleyhissalatü vesselam dibi mesela mümini de hiskirini da de rahmeti da Peygamber aleyhissalam de şefkati da meselül cesed dibi aynı bina mesela bedenekiye yani mümin tev meselavi aynı bina mesela bedenekiye İza işteka minhu aduvun زمان بدن ویجی کی بیشه زمان بدن ویجی کی بیشه و چرا او ایشا بدن پیغمبر علیه السلام دوی چوا خوا مروا د حرمین دوی خوا مروا د حرمین دوی و اعدای başka جپرا دشه او دکبه یعنی آتشی ویچه دوی حرارتی ویچه دوی پیغمبر علیه السلام دوی مثلا mümin عینی وسای eğer Müslüman cevdu hazne ki eğer Müslüman şefkati cevrane ki eğer Müslüman Filistin'i, Suriye, Şarkı, Garbe, Müslüman zamanı da eziyeti da ve da hakareti da ve da zulme da ve eğer evcipe aciz ne ve rahatsız ne ve ve çay gerçek ehli iman enine. Hecem, eziyet şiki istaparsın. Az bağırım, yani tişteko emlet dızıfırın dizate emtene vederi. Rabbi aleme ev çava jmer razı be. Dedi em her tişi bu rıza xode. Cana az dibecim kese ko ادوینا بری دا هرگز من مالا سیدان من فهم دکه اجی مساج وانا داشتم ادیم حیل از نه اوم جا پاشکی دیس جا پاشکی جا دیس از بچه حیل نفسات تفچی که لوما تصاد بچی ام دیس دزورن دینا انسریه رب عالمه چوا رضاوی چوا جمر و راضی ببه دما که مرف دعات که از جاناش حوالی خورج بچی جم تدعات که تچید بچی
تبيجي يا ربي من بخ جنة أخوه أبجمنا دوي دعاية نابه يا ربي تلوي دنيا الوي دنيا تشتي حري خوش تخي نسيبه من أبجمنا نابجي دوي دعاية مروا بيجي يا ربي تجمن راضي ببه دوي أبد دعاية ما أزباورم نفس سيدان صحابي أبري صحابي رسول أكرم عليه الصلاة والسلام خذ تعالى شكو جمرة رضي الله عنهم ورضوا عنه نفسه بله أوج خذ تعالى راضي خذ تعالى جوان راضي شو أبو خذ تعالى جوان راضي أهل حسكرين ما بس حسكرين جكريا راحت تجي خذ رانازي صحابي رسول أكرم عليه الصلاة والسلام راحت تجي خذ رانزان شما رانزان جبونا أمر خذ تعالى وجبونا دين محمد عليه الصلاة والسلام دين إسلامي جبوك الرزاق خذ تعالى حاصل بكن صحابي رسول أكرم عليه الصلاة والسلام تا جمدينا من أور اللي خستن اللي من الفان دراجي صحابية هنا جمدينا من أور اللي خستن هاتن أنطاقيا جا أنطاقيا هنا كي وردا هاتن هنا كي ويدا شو هنا كي جوان شهيد كتن هنا كي جوان رحمت كرن هنا كي جوان جري شون مدينة من أوره زمان شون مدينة من أوره نهرن چه نهرن زارو که گنج 15-20 سالی وال مالوان بس عاجز فون دهندر خدا خو خیداندن جپیرک خورا گوتن اف کیل مالامه گو اویا کرتی زمان کت چوی پیرکای به حمله بی او زمهاتی دنیای 20 سال شنده باوی چوی هجا اولاد خودیتی 20 سال ترک مالا خو کری جبونا چه؟ جبونا خاطر دین اسلامی بدها او كتاي بيج دا تخبر دا نقداري كير هناك جي رادزي حتى دي اساسيه يعني بله لمنر دين اسلام دا او مسلمان کو ساده روجيا خو خوي درباس بك افنين روجي دين اسلام افنين دين اسلام افنين كترازي ancak diye emri Huda Teala bizi bini diye penc vakit mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sual kının gotu ya Resulallah hicrete en hoş şey Peygamber Aleyhisselam goş günah der ki hicrete en hoş eve penc vakit limecbi ki en cihada hoş eve zamanı kutu limec neki zamanı roji negiri zamanı Kur'an'ı gudari neki zamanı emri Huda Teala bizi neyni zamanı kutu yasağı Huda Teala menhiyatı Huda Teala dur nekevi سفيرو تيب شنو يجي خذ تعالى جنة بخازي بله خذ تعالى استعيذ بالله خذ تعالى جل جلاله إنسان دسنف بليكري باشقتنا دسنف إنسان دسنف خذ تعالى بليكري يك جنة يك جهنم يعني فيتنا تبعث نفسك رجع يعني يك جنة يك جهنم باشقتنا herkes zannetti ki can sınıfı dahi evi kut sınıfı Huda Teala sınıfı cennette de nasip ki ek dua sınıfı da Huda Teala devamı hatta bir nasip ki ek bine redui da ne ve tövbe çıkış hoşa yani tövbe bir ki befetine Huda Teala Celle Celaluhu cemredi ki fe emma men taga ve athara hayata dünya fe innel cehime hiyel meva ev kesil karşı Huda Teala tuğyanı bir ki خذ تعالى دوار الميج بك الميج ناكي خذ تعالى دوار روجي بك روجي ناكري خذ تعالى دوار راس خبر بك راس خبر نادي خذ تعالى دوار حلالية بك حلالية ناكي فأما من ترى القرشي خذ تعالى دركبه حلالي ناكي كينه بك بغزه بك نارتيه بك فائزه بك تبجتيه بك غيبته بك خيانتيه بك ددقوديه بك وابك وانا بك قرشي خذ تعالى دركبه القرشي پیغمبر عليه السلام طغياني بك القرشي شريعه اسلامي بك لقرشي إسلامي بك فمن طغى وآثر الحياة الدنيا صاد الدرد وغاية وحياة الدنيا إبي خشية الدنيا إبي ثروة الدنيا إبي راحتي الدنيا إبي كيف الدنيا إبي بلا الدنيا من خوش به أزرحت بكم بقرم شو بكم بو بكم حياة وزوق الدنيا جرى ينملي صاد أودش مسمه فإن الجحيم هي المأوى جيويك وهري جهنم ساعتها تخش هجام بله وأتدنيش بيجم إذا بيقولوا قسم دين شارة أبا يعني وأما من خاف مقام ربه ونهى نفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى خذ تعالى جل جلاله القرآن بيروز السامر ذكي أو كسر سورك ليش خذ تعالى بترسي بعد ده حسكري ده بترسي دروجي ده بترسي دلميج ده بترسي خبردان ده بترسي تجارة ده بترسي بهر واي بترسي هر وقت قيامت أورتا حردو بجانجي داوي her vakit kıyamet orta hardu bir can gibi dabe. Vusa kıyameti bibini vusa hareket bike. Ve neha nefse anil heva.
ويمشي هوا نفسه خنبه من أقول يا يمرخ لنفسه خوخه أو إنسان كو يمرخ لنفسه خوخه خد تعالى بوي نفسه ويجي صون خاري نفسه خد تعالى بوي نفسه ويجي صون خاري بله ونهى نفسه عن الهوى ويمشي هوا نفسه خنبه فإن الجنة هي المأوى جيويك وهري جنة خد تعالى وي جنة جمتها ورجي نسيبك إن شاء الله آمين إن شاء الله طبي أم إنسان ولد نف خطاي دانا جبو خطاي ماتنا في الدنيا يعني هر إنسان خطاي قوي هي طبي كسي كيكو خطا بك كسي كيكو جناح بك كسي كيكو أمجن جري دركبه نعوذ بالله طبي توبة استغفار توبة كان نسوه رب العالمين دانية بيشيا ما قلت توبة خبكن وكو بابك وك فتك كونوا هاتي الدنيا يعني. قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا استعيذوا بالله قل تعالى القرآن بيروزة فيجيا يا عبد منك وحقرت لنفسه وكلمة شنا بالو جنابا أميدا خذ رحمة خذ تعالى نبرن قرشك توبة بكن خذ تعالى غفور رحمة وعفو بك إن شاء الله أم بيجن إن شاء الله يا ربي متى ما رمضان مات تمام على ما يسلم تمشمان يجوز عفو آمين إن شاء الله صام إلهية كأم بيجن شد بس سيدنا ما هناك بينا خوش بردن كمان من بيراج تكا كرم كبرك عزيزنا
فاتحة ديا قرآن سورة ياسين قلب قرآن سورة فاتحة ديا قرآن سورة ياسين دل قرآن هر سورة جسر قرآن كلام خدای قرآن هر سورة جسر قرآن كلام خدای قرآن كلام خدای قرآن فرمان تویی چاره تویی درمان تویی چاره تویی شفا تویی تویی قرآن شفا تویی تویی قرآن شفا تویی تویی قرآن ام باسا حسکرنه ام باسا محبته دکه ام دبیجن دسپیک هر تشتی گمانش حسکرنه دسپیت که صاب منقبه که صاب مسئله کتابینا من از بيجم دست صحبت خود دوام بکن روشه که یکی گناهکار هیه یکی وصل گناهکاره ده زکا که در باس دبه لید نده که وصل سه چار زاروک لچویک یکی لچوک یکی وصل ظلمیت کن اوی دافشن جمعی اوی پیدگره اوی دافشن جمع پرتکی وانا وقت کن دلی بیدشه دشه جوان زاروکان بچاوای بعیدی وانا اقناط که یا پراده ده یا وانا اقناط که اوی چویک جوان دستینه وان دستینه اوی آزاد که و حرکتا و جبور رضا خودت که البته یکی گناهکارش مگو طب دنافی دسیرو صار در باست دسیرو در باست و رحمتك طبی ما دو بحثا حقی جیرانتیه کر جیران کی وانجی هیا جیران کی وی هیا اوجد بجز هرم سر گوراوی سر مزلی وی از فاتحه کی بخینم طبی ما دو بحث کر جبرائیل امین ته با پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم ده بجه کو بحثا جیرانتیت که پیغمبر ما ده بجه کو جبرائیل امین جبرائیل علیه السلام موسی باز کرد که مگو اوه جیران را وک میراث وک وارث اوه بهله حقوق جیرانتی حقوق مهمه دشه جم یکی وصا ام بيجن عالمه و جيراني يكي عالمه دشه جم مزلي وي و هر رجال فاتحه كي بخين بيجي يا ربي خذوا يعفو مغفرتك جبلكو قالك دنا كاربو دشه وذري او كسنكو عالم وصا ذات مهم دبینن هنک تشتاج دبینن پیغمبر مجی ده حدیثه که خودش دبجه کسی کو وقت بج عملی باش به دریه جنت ج قبری وی را به بالعکس ویجی جهنمه نعوذ بالله لید نرکو دمزلی ویدا صد دریه جنت و بیه او بخود که به جنت جت پرسیات بجت تیکی گناه کار بوی تظلمیت کر تشواکتی جنت بجه رب عالمه بجه دو پیرهانه من چوکه که من سربست بردا جبور رضا خوده من سربست بردا رب عالم جبور خاطری وی چوی که وی چوکه مخصص جنت خواه ام نزانه که اوه چه ام چه بکن جبور رضا خوده ام چه بکن ام بردیلا و به جنت ام به که نزانه طبی پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیثه که ویگه که خوشه بجه که من لا یرحم لا یرحم کسی که مرحمت نکه مرحمت جنابینه دست بک هر تشتی اوه که مرف مرحمت بکه او کسی که لسر یه دنیای مخلوقات که رب عالم چه کریه هکه آلیکاری آمان نکن هکه جوان حز نکن رب عالم یه جور جی اوه کسی که لعردین جوان حز نکن طبی کسی که سبه جه خود تعالی که بخوازه معامله که باش بکه که بجه یا ربی جبو سبیت معامله که باش تمتیخی درکه باش تی آخرت دا جیمه بکی جنت دوی ایرو او مخلوقات که رب عالم چه کریه دوی لوان باش بنیره هر وها ذات عالم و یکی دو بجن اف مها مهم و مها مشرف رب عالم که جمر ورا برکت دبارینه مرو نبجه مرو شمسیه و نکه مرو بجه
از نخوازم رحمات از نخوازم مرو عناد نکه مثلا وکو مرو حس کرنا رضا خوده راضی بونا خوده حز بکه مروی بخوازه دست پیک هر تشتی مگو حس کرنه هجای من حس کرن محبت دست پیک هر تشتینه چوا او ناوی وی شخص جی ابن عصفوره يعني كوري تشيفيكا جراد بجن برنامج كي وصل داننا ابن عصفور مثلا وي منقبيا ويدا يا سريدا درباس بيه چوكي كي خلاص كمر نزانه ايرو مرف چبكه مرف خلاص به ليه مرف جبور رضا خوده جبو محبته جبو كو پیغمبر صلى الله عليه وسلم مرحمته بله نص جاي مسكين كي بجم كم مرحمته جي انسان شو قيمتيه پیغمبر عليه الصلاه والسلام روکی دورا کعبه تواف دکر پیغمبر علیه السلام جو کعبه را بیت الله را گوچه گو تشقاس خوشی کی بینا تشقاس خوشه گو خدا تعالی تشقا تمزن چه کریه ما عظمك الله خدا تعالی تشقا مزن کریه والمؤمن اعظم حرمه عند الله منك گو مؤمن لجم خدا تعالی بجهت حرمت و دهم مزنه پیغمبر علیه الصلاه والسلام گو اوقع شرف ایمان مزنه بله ام مؤمن گره رابن شبکن ام درک من شکات جاده ام درک من سوقاقا ام لإنسانا بنهرن ام لجنجا بنهرن عجبا حالی انسانا چی عجبا چقا جهفدو حزدکن عجبا چقا خوشن عجبا چقا باشن اگر ام ویانکن ام سویرو چوا حساب بدن خود تعالی جل جلاله دحس کرن دا چه هی برکت هی دحس کرن دا خوشی هی بریده دویجه رضی الله تعالی عنه جید ترغیب دا دویجه خود تعالی جل جلاله د جنت دا کوش که وسا خوش شکری کو جیاقوت و مرجان هندر ویش در و دخیه در و ویش هندر و دخیه دوی بیا خود تعالی جل جلاله جبونا کی حاضر کری خود تعالی جل جلاله اوان انسان کو ساده جبو خود تعالی جهفدو حزد کن جبو خود تعالی چن پرسا حفدو دکن جبو خود تعالی یاردما حفد کن لمنر جبو خود تعالی یاردما حفدو دکن دوی خود تعالی جل جلاله ابیا جبونا وان شکری جبو کو خود تعالی اوان داخلی و دریب که خود تعالی جمر رجی نصیب که انشاءالله بس رحمه شفقت تگور چویک او بی یک پرتیبوی حدیث دوی یک جای پرتیبوی زمانی که پرتیبوی دوی جای آبتنه طبیعت دا چولا سعودی وان داره تبقوم آبتنه دوی بیره که هفی بیر پاری آب دجیر داوی شوی آب بیره دا خواری زمان خواری درکتی نهری کلبکی کوشککی او جل دربای زمان خل قومه دخه زمان خل قومه دخه او زانک و او زمان خل قومه دخه با خاطر تیبونه یعنی تیبوی لو ما زمان خو لورا زمان تاب القومه دخه تی لیلان دده مود بجق آب یعنی کوچک جی وسا زند که زمان خو پیدخه دوی زمان کو زمان خو پیدخه اویات زانه او جی تیه دچه نکاره بکه بیرجی کوچک کوره دوی پیاد دوی چه بیره آوه دخه لاسیکا خود دردخه تینه دوی کلبی خود تعالی جبو خاطری و عفو دکه جبو خاطری و رحمه خود تعالی جل جلاله پیغمبر علیه السلام دوی من لا یرحم لا یرحم او انسان کو رحمینه که رحم جل نای کرنه ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء ای گلی اهل ارده لهفدو رحمه بکن جبو خدای آسمان او جلوه رحمه بکن الرحم شجينة من الرحمن الرحم پرچکی جناب خدا عتیق ناب خدا رحمانه خدا تعالی جل جلاله او کسی که رحمه بکه لبرای خوی مسلمان لانسان لحیوان رحمه بکه خدا تعالی جی رحمه لیده که او کسی که رحمه لینه که خدا تعالی جناکه پرچکی جناب خدا تعالی جل جلاله نمینرن ام مسلمان ای گلی تماشوان هجا ازی تشتکی وصابه بجم که براتایی دوی بینا بزمان چلیگ دو میجی خدا بکتن ام بسم الله الرحمن الرحیم دویجن ام بسم الله الرحمن الرحیم روزه چقا دویجن ام نان دخون دویجن ام آوه دخون دویجن ام دل میجی دا دویجن ام سورکلی بسم الله الرحمن الرحیم دویجن که پیغمبر علیه السلام دوی کل تشتگو به بسم الله به باشمش کنن تا برکتنه ضرر هی ام هرگاه دویجن بلکه ام روزه چند جارا دویجن بلکه ام روزه 5 جارا دویجن ام روزه 5 جاری زمان بسم الله الرحمن الرحیم بویژن ام سه حب ناو خودت دهی ام روزه 105 جاری ناو خود ذکر دکن الله رحمان رحیم تدنهری او انسان کو بسم الله الرحمن الرحیم دویجه خاینتی دکه تدنهری نیارتی دکه
تدنيري حسكرن ناكي تدنيري فايز دكي تدنيري روجيه دخوي تدنيري لميج ناكي تدنيري فساديه دكي تدنيري ددقوديه دكي تدنيري حراميه دكي peki ev insanı ku Bismillahirrahmanirrahim diyeceği دويد الرحمن هي الرحمن رحمت هي peki eğer rahmet li nefsa hunek الانسان çavad karim ki zaman الرحمت li nefsa hunek nefsa khu bi cehennemi bi الرحمت kim derevdi ki devre zamanı vant iştabı ki nefsa khu bi cehennemi zamanı nefsa khu bir cehennemi derevdi ki rahmena ki ey gel İbrahim Müslüman زمان تيتا امر خد تعالى بك ترحمه دكي لمن ام بيجن بسم الله الرحمن الرحيم دبجه منغو روجه بنجي جاري دبجه ام بيجن ازهات من قدر برسي بحث زاويه كير زاويه نوسا ام بيجن زاويه امريك عرضي $5 دولار عرضي هي زاويه وهي $5 ابي انسان انا كي قد جوت نكري توهم ناوتي تشتكي نكري شواد كي روجه حزار جاري دبجه يا ربي تستنك جنم بديم يا ربي تستنك جنم بديم عرضي يجي $5 خد تعالى تنكك جديدية نادي نوسا شما جرى توهم بافشة جرى بتشينه جرى ناداس بك باش خد تعالى جل جلاله بديه تو بسم الله الرحمن الرحيم بفجي تزمانه ياشاميش نبي فايدة ويتنا جرى تيتامر خد تعالى بكي جرى تحس كرنه بكي زمان توان تشتانه كي بكي فايدة ويهي تمنر تقو باوري هجام چی کته بیرام زانی تا بحثا باران جیکر tam دوردا مسئله گل که خوشه روزی که تدی لعالم من موشیجی گلک از هر تم عالم موشید بی نظام از باورم وان حرم مجی او کسی که دچن جبو دعای بارانه چون دعات که جبرا باران وره جبو باران وره تدی معلومه پیغمبر مجی هر وها ویا که وقت سنت امجی دکن روزی که دیسا دچن باران کو دعات کن برا باران وره باران نه روزی که دیسا زاروکه کی یکی هیه هر رو دچن دعا بکن زاروکه یکی بچوچکه او جیباناته دستی د شمسیه سیوان هه دستی زاروک ده هه زاروک باور کریه کو او باران وره جبکو شمسیه بخورانه دستی حبه کی دجی سیوانک تنه یعنی کسی کو دچن دعای باران جی باور نکو کو باران وره تنوی زاروک بچوچک باور کریه سیوان دستی ده وجه مهر دعای باران که باران وره میوکر tam دوردا هجن تباس کر دست که هر تشتی مدوی مر باور بکه بسم الله الرحمن الرحيم ده طب باور بك دوی مر باوریا مروا به هبه او اف بسم الله الرحمن الرحيم مش يعني دوی مر بيجي قال بيجي دید بيجي يعني نجي فايده ويثنا يعني ده سبيك هر تشتي مگو حسكرنه طبي مر باور نکجی بگمان چه نابجی اما انا شبكه حطاي بالي بيجن شكر شيرين عتام نابن ده خد تعموي هي نا ده بس زاروك كير پیغمبر عليه الصلاه والسلام تورنیوی حضرت حسن حضرت حسین پیغمبر علیه السلام وان دیزه داتنی سر کولکا خو داتنی سر چوکا خو لویدره عقرا ابن خبیث هی یکی عربی بدویه اوجی لویدره دوی یا رسول الله یا محمد علیه الصلاة والسلام دوی ده حفظارو که من هنه نه پارچی دکم نه دکم سر چوک خو نه بوام دلیزم پیغمبر علیه الصلاة والسلام جرا دوی اگر خود تعالی رحمه قلبت درخسته از شبکم لازمه گره انسان چه بکه لمن رحسكرنا زاروكاجي ارسيت چوا ام بوجن تدي وقت شي دكتور يك شكروي هي تيد بجي جت برسد دو باب تده هي يعني اگر دو باب ده عائله ده هي دو ارسيت يعني حسكرنجي ارسيت يعني زمان عائله زمان دو باب حسكرنا دي اولاد خو جه حسكرنا حزنك جي او حسكرنا هي ناوي بيشتري او حزناك يعني دبي مرج زاروك ديجي حزبك نص سيدا نت مرج زاروك اخو اولاد اخو دبي مرج هر كزي مرو حزبك يعني اولاد اخوك بدي او اولاد جهر كسي حزبك يعني زمان وي بدي او جهر كسي حزبك زمانك حسكر ابي فايده çebibi işte zamanك insan demek ki rahme şefkat peygamber aleyhisselam godilete tane ve çebikim yani jibuna acibi qasi Müslüman gereği şefkat evi dey peygamber hadise Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'e devece yek roza kıyamete azab divine çıma pişike ki habis kir nanu av ne day cezayı dikşini yek jevi xalas munjara çeve çıma pişike ki le rahme kir şefkat kir nanu av day le neheri Xuda Teala Celle Celaluhu çekir eviş icbor hatiri ve afu kir yani بله هجای من طبیعی اختیار من بجا حس کردن عشق
ليلى ومجنون كذا بيرام يا راس يا من ليلى ومجنون كذا بيرام ذكرت داش بيجما مموزين هي مثلا طب ليلى مجنون ده مجنون وصاد بكو ايدي ليلى تنجم وين بجا حيرة الليلى بي يا رحيم كيه بجا هذا ذور ده ليلى يعني جبركو عشقا ويا يا رب العالمين وصا زيدت بكو عشقا ليلى يا فاني برچاوی نای هر رو مولانا جیوه که دبیجه عاشق و معشوقه خدا دبیجه کو دروجه منه دشوه منن کو از بخو همه دیجه د دنیا دشوه متنه هنه هر دو کاج از بخوم یک دبیجه کو او عشقا کو دلم ده عشقا کو از لیجه حزدکم لما کو نلجه منه حسرتا و ناهله کو از بخوبم یا دیجه جما کو تلجم منی لما کو تلجم منی از بیت از نکارم رازم دشوه منه هر دو کاج از بخوم یک بیته یک بته معلومه عشق حسکرین مهمه يعني یک رسول اکرم علیه الصلاة والسلام را گو پیغمبر علیه الصلاة والسلام تر صحابیه دشون يعني درک دادشون یکی پارا غازی کر گو یا رسول الله گو یا رسول الله غازی کر يعني گو اجی بگیجم ته بله دوی صحابیه جرا گو بدنگی بلند به غازینا که با رسول اکرم علیه السلام چما بدنگی بلند غازی کی دوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام گو قم مرقنا تکشی حزب کی تو را قیمتی بیورمی حضرت انس بن مالك حضرت انس رازمنا خود تعالى جله حضرت انس 10,206 حديث پیغمبر علیه السلام روایت کړي دلیجه کو حضرت انس رضی الله تعالی عنه رازمنا خود تعالى جله دل دنابین وان حدیثه ده ان حديثه كجمره عيديه ان حديثه كجمره دعوته كيجان حديثه المرء مع من احبه يعني انسان دقال حسكريه خوي يعني تشكي حزبك روز قيامت تدقال بيبي ساعت خوش هجي من وقت بجن اما دفرد ايدي من نقطه كدش بركو مشاركه ما مهمه كدجي هي اوج عفو كرنه طب دفي هيا ما مدى عفو كرن مرف جتشتكي ببوره يعني ام حطنا حالك وصى احوالك وصى يا ربي تعالى كريم ما بقي دفرد د حسكرن مساله كبج عشق وحسكرن روجي يك كركوي هي ل هاتيه گندکی تشتا دفروشه او درباس گندکی دنه به دور داد بچم دشه دکانه بجا زتشه کی بکرم کرا خوش رو در دیله دشه دکانه تشتکی دکره د زفرلته کراوین الو در کا کرورده ها ورده دگاره کری جنابینه و روجه اینه tam وقت میجا اینه بجا زرم جامعه جماعت جمالا پرسم بکی او دیتبن دشه جم هی پیشکو خطبه دشه جم مالا بجا سيدا حاول مسألة مكرا خو هندا كريه كاري جماعته بك يك ديتبه مالا جي بانك غازي جماعته كد بجا اي جماعة مسلمين جا كسكي كو دنافا ودا بعشق نبو با جيكي حز نكربه جي كسكي حز نكربه هيا قالو طب وردا كز دسي خورانا كز دسي وردا يك دسي خوصا بشرموكا وصا دسي خوراتك اي يك بيشويش جوي قوات دستينا اوج دسي خوراتك مالات الزفره خودیه کری بجا تکری کی هندا کربو آواشترا دکر کسی کی کو حس کرنا وی لیدتنه به و منقبه و چیروکه و حکایه وی سیدای وی مالی وان خاصیه شونا کران ام بجن يعني قصرا معفقش به تعبیر قنا راست چه به ام بجن طبعا حس کرنا گو دست به کار تشتی داوية هرتشت بله ازبياجي اقولكم قدرك بالي ما حديث كي جوا ازبياجي ببجم المقادس وشاي خلاص نكر كل المسلم على المسلم حرام سيدا دمه وماله وعرضه ما بحث كعبي ذكر يعني قدرك بالي كل مسلمان لسر مسلمان حرامه خون رتناوي حرامه مالي بخوي حقسي بخوي خيانتي بك حرامه شرفه يبلي زي حرامه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چکر واسه کعبه رو گو کعبه رو گفت مقدسی بله گو چوات مقدسی گو خونا مسلمانا مال مسلمانا شرف مسلمانا جي اي كعبه بينتا مقدسه تبعسا عفوي كر يعني بله نفسها يعني ما بحث عفوي بكن ام صا الهيه كم بدني ام هي ضرباس من شد به تزاني بله دبردا يعني اقدست استغفر الله صحبتك محبتك مو قال انا استغفر الله هل بس وانا كي اوكي هي ين ام بجن ددم عثمانيان ده هي بجيكو چاجيرات بجت ددحب چابينه بريك فكريبه يك جي نورمال به يا فكريت بجا براش حسكريام را بحسكريا نلجم بيجي يعني او نلجم وي بيجي جي حزدك حسكريش كي وصاي كمان ميراش براك عزيزنا دكا كلام كي قوتن قوتنا وي كي عمتي
دم خوین از بار نصر نکا کرم کبرک از Ay dünyaya vay dünyaya şu dünya ki Kâni Adem ki Havva'ya İmdat Muhammed Mustafa Kâni Adem ki Havva'ya Nazlı Muhammed Mustafa Gello Kâni Şahemi Şesuvara Kâni Ceddey Hasan Hüseyin Serdar Muhammed Mustafa Kâni Ceddey İmdat Muhammed
مصطفى قال له كاني صدق وسفا بحر كرم كاني وفا كان محمد مصطفى إمضت محمد مصطفى كان محمد مصطفى سردار محمد مصطفى إيدي دي أمتن دما فطارة يا الرحاية حتى كو دما فطارة الرحاية كو ملا بيجي الله أكبر أمل فدري في صحبة أخوة أمل دوي درد دابنكو أم محبتي كيف حسكرني بهدورا بلين بكن أو بارفا بكن أم دوي درد دانه هيفيد كموجي برنامج خوش وجمالا خورا دري خوش مالا وجمرة فكريج خديكم بدري واجي برنامج ها بنابراین برنامه دا پرسیوچی هاتنه زیوانشی ببرسوینم اما هات مجاره کردن عفو کردنه سیدهم یا عفو کردن هناك حديث لبر مروانه يعني ازوان حديث دنيرم عفو ازوان آيات دنيرم ما شاء الله رب العالمين السر عفو كرنه وصات اشتي خوش جي بهزار ساله بده 1000 ساله يكو دو قرآن پیروز دا هاتیه دیتن و هاتیه گوتنه ام بنا وی گنگشی دا یا راست ام زافی جارات بنا وی حرکتی دا ام تشتي كو بقومه بيرك بقومه ام بيشي ديفيجن كا دي اوكي دا تشيك بي كتاب دا تشين فستانديه ام بري خون هذا القران يعني افكي ماسيامه يا راست ام بيجن بكيجي صورني ما بسكريك ما هاي كيف تفرد در باست يعني شخون مهر رمضان معنوي اوت القران السؤال بك يعني معنوي اوت ام بيجن مهر رمضان ذاتي اوقا مقابله خواندن انسان کی عمری 45 ساله هر سال مهر رمضان دا قران دخونه قران گذاری دکه اما گروسا düşünmüş bir ve acaba çıkan zikir Kur'an'ı bu mu? Saat hoş. Tabii evine yani ben بتشتكي يا zikir Kur'an'ı bu mu yani bu mu? Az خبر Kur'an'ı ذكم يعني كم. تبص على فكر خذ تعالى جل جلاله سورة آل عمران ده اوان انسان خذ تعالى جنة الفردوس جنة مقام عالي جي خوش خذ تعالى جل جلاله نسيبك يعني جي خوش الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس صدق الله العظيم خذ تعالى جل جلاله دفه او انسانك بدجيو اشق دريا خذ تعالى ده بول ددن ما رمضانش خذ daha gere bol bide بله والكاظمين الغيظ او انسان هير ساخذ خوي والعافين عن الناس او انسانك وانسان عفدك پیغمبر عليه الصلاه والسلام جاء حضرة ابو بكر الصديق البرسي رضي الله تعالى عنه قويا ابا بكر انت تشتغل خذ تعالى جاء حزدك شي حضرة ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قو عفوا أن تشتغل خذ تعالى جل جلاله جاهز ذك عفوا استعيذ بالله خذ تعالى جل جلاله سامر ذك خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاهلين
بعفوه بگرن خدا تعالی جل جلاله دوه امر عفوه بکن امر باشی بکن امر رندی بکن وعارض عن الجاهلين جا اخلاق الجاهله دور بكم جهالت تشتكي عيبه حزنك جهالته تمرحبا نبيسي جهالته تكيله بكي جهالته تبغزي بكي جهالته تنيرتي بكي جهالته جهالت هجام تبعصا جهالتك طب دوي دوره دا يعني راستيه كامية دوي بيجي باش بلاد بكن كنت وك روسبيه كهرمي وك سيداي ملايكي تتكفين هذا دعوين ين خلقية دعوين ين خوينان بجن كسي كيه يكي كشتيه يكسر عردكي يكي كشتيه يعني تشتك بيد نوان دا كو دجمناتيه هفدودكن ربي علمي كو كتابة بيروزا دبجي كو كسي كو عفو بك ازيوي عفو بكم هاو خاص اشكرش مرفلا قوتيه اوه مثلا ما اوه چه چاره سر ببه اوه وان قان داواسی ما اوه چه چاره سر ببه اب آیت هجا کو مگو معنوی عبد بن مسعود دبجه معنوی آیت چی او کس اشتحز ناك تجهز بد او کس نادت بدوي او کس كنا بالتا وتهر بالوي والله يا بجم صورنا ما اوه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ريكي گو يا رسول الله از حزدكم او جمن حزناك از شمبالي او جمناش بامن پیغمبر علیه الصلاة والسلام گفت بک ان مرتبه مزن خوش ابته يعني زمانی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام چه به رسول اکرم علیه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعه شديد الذي يملك نفسه عند الغضب پیغمبر علیه السلام دوی پهلوانی اونینه السلاح هلینی چراب بکی و اشترا بقیرین بکی و شورا هلینی و سلاح هلینی و هوا باوجی فورز بکی از فلان کسم از بیوان کسم وان تشتا بکی او میرانی نه گلی تماشاوانه اجا گلی تماشاوانه عزیز او میرانی نه پیغمبر علیه السلام گفتی میرانی او انسان که وقت هرسا و یاد هرسا خو بخوی پیغمبر علیه السلام چه دوی زمان هرسا تهات دزمش بگیر چما لورا هرز شیطان جو آگر چه بی آگر بچه تفه با آبه زمان تلپیابی رونی زمان ترونشتی بی خود رج بک برا هرسا تهره لمنرن پیغمبر علیه السلام دویجه چه زمان هرسا تهات برا بال دزمش بگیر شیطان علیه لعنت دویجه مقدر که بری گویا انسان یا نسا تفرش شیطان دویجه نه یا گرت بروی سلاحی یا تگره بروی دارا یا گرت بروی کبر یا گرت بروی چهره توانا نه که شیطان دوی آرامنو تتنه پیغمبر علیه السلام جه دویجه برو دزمش بگیر او انسان دو دنیای ده هفدو عفو بکه خود تعالی جل جلاله جوان انسان عفو دکه خود تعالی جل جلاله تماشوان هجا متوا عفو بکه انشاءالله جبون اجوی قاسی از سوزک مروه بریجی بویجم تا اشارت کرد قصوری ننری سوزک مروه بریجی بویجم دویجه پهلیوان دو کدا بلی دوی ده حربا اسلام و کفار ده دوست لکه داری بلی دوی دوستی وقتا دوست وی بکوی سقنتی و درده اگر بالوی دوسته روزا فره herkes دوسته پکی مروه مکمل مروه olgun مروه خوشک مروه جهاتی مروه رند او چوا بلی دوی وقتا که هرس وری ببی خوی هرس خو ببی حاکم هرس خو مروه olgun او انسانه هجام کسی کی کو ام بجن متخوض زوی به کی هم ببم نه مثلا دنوا جماعات دنوا و کسی کو دعوالینه دنوا هفدودا يعني كتنا نوا هفدود و دجمناتيه هفدود كن قال كتي نوا ده 1017 ده 3 وجه ازبارم 1017 ده خد تعالى قبول بك 3 دعوه 26 حرف دعوه من اوكر الحمد لله دعوات شكرني جوان 26 حرف سي حبيبي ابي خونه يعني ابي مير كشترابه امير كشتني بو هجا منا طبيعي دعوه حقا زحمه ومرب وان تعالى بو خب قرني ان شاء الله ومرب وان حف بينجي بر زحمته بلي فردا خد تعالى بو خب قرني دفردا چه مهمه او مثلا دما كنت تكفينا وان دعوه تدي ام بصعف وكرنتكن معلومه دبي يك حق خود در بس ببه يعني هكا پیغمبر می صلى الله عليه وسلم كود بيجي كنت نحق بيجي در بس ببه جي حزبك يعني پیغمبر عليه الصلاه والسلام صنخري رسول اكرم عليه السلام صنخري والذي نفسه بيده حديث رسول اكرم عليه السلام دايا يعني از قسم دي خداي کو نفسم بدستويه زمان و قرشی و خطا هات شکرن و عفو بکل جمع خود تعالی درجه و بلندره زمان تایید وجه خون بخونه نایش شوشتنه بله. خون ancak با آوت شوشتنه yani زمان تو بخونه بشو anlamaytene زمانی که خود تعالی جل جلاله امر ته عفو کری پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوات میگه
دفجه زمان تو صدقش بو خود تعالی بدیش مال تدا زدایه انسان دیلنجیتی جبی که ناگیجه ته مقصده کی بله دیس رسول اکرم علیه الصلاة والسلام دفجه او کسی حقلی به با حقلیه حقی ویل سر ناده حقلیه دزانه که اگر دعوا حق خوبه که او پفچونه چه ببه او مناقشه چه ببه او مناقشه چه ببه دفجه چه اگر ترکا وی مناقشه بکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوی از کفیلی وی من روژا قیامت ده حوشا جنت ده جقصر وی را از کفیلم کفیلی وی کیه؟ محمد علیه الصلاة والسلام تنگو خود تعالی قبول که زمان هم چند دعوه یعنی تو دنیا هنک انسان تکوه آره هنک اینا خوشیاد که هنک نرندیاد که هنک فسادیاد که هنک تشتاد که حال بکی خود تعالی جل جلاله فاسلحو گوتی یعنی صلاحت بکن خود تعالی جل جلاله القرآن پیروده چه گوتی انما المؤمنون اخوه مؤمن بريه بريه يعني خود تعالى نقولتي قرمانج بريه خود تعالى نقولتي ترك بريه خود تعالى نقولتي قرمانج يعني عرب بريه خود تعالى نقولتي فلانق بريه قلتي او كسر قلت لا اله الا الله تبريه بله اگر دست تتج بره خورا yardımcı bir yani سيدايم ام تشتكي يكمين ام بكن تشتكي كود في برنامج دا از بارن برنامج دين دا يكمين تشتكي ام بكن نعم مثلا دكاسين كوسا جهب عاجز بونه هنا دليوان جهب ما هر چبه هر دو شخص جد بجن از مفترم او دبج از مفترم او دبج از مفترم نا او چی بکن کو او هر دو لهوره يعني دبي الا يك جي حقيقه خود در باس بده يعني دبي الا يك بجي حي والله نفسام از نفسا خو نکارم يعني تکلیه خو بدین از بارم تکلی يعني راگهاندن iletişim تسکره که هر تشتی چاره سر جدی ama yani چه خو بگین هر دو کسا خود تعالی جل جلاله قرآن پیروز داد وجه اگر ده انسان اگبون ده فامیله اگبون براورن بار امر خدا با ماه رمضان یا براورن قرآن شد وجه yani قرآن شد وجه قرآن کار ده وجه قرآن فایده ده وجه برد بنهرن تاریخ بنهرن لأوکا بنهرن او انسان کل هف هاتنه او انسان صلاحت کرنه او انسان الباهفونه اوان کار کری او انسان دوره هفونه اوان zarar کری او پل نفس خو بکه پل گوتنا شیطان بکه پل حوالتیا شیطان بکه ای بوجه البا خدمه البا محمد علیه الصلاة والسلام اوان امر خوشی و باشی و صلاحت کری ای شیطان جبوت قهر ببی کیف محمد علیه السلام وره از بارش بکم لولا زمان کو بارش چه ببی کیف محمد علیه الصلاة والسلام ته شیطان جی قهر دوی پریشان دوی قیرت شه مکافات وی مگو او کسی کو پل نفسا خوب که مکافات وی جنته يعني یا وجوه خوشتر هست يعني خود تعالی جل جلاله وی جنته بدی ام تفک دشخلن ام تفک وی کار انا روجیش بو چی شخو با روجیش بو چی روجیش بو چی ام روجی دیگه روجی بو چی روجیش بو دتشتای یک جق گناه مروا خود تعالی عفو بکه یک جق مو جنت قزانج بکه لمن توبون دوینی برچیمون دوینی زحمت دوینی اوانا sadece bu bana her dıştane ki yani یک جه گناه مروا عفو بکه یک جه مو جنت قزانج بکه yani cennet kazan kırın çıkaç hoşa yani مو جنت قزانج بکه çıkaç hoşa جمون اجیو قصی هیچ قصیده که رسول محمد علیه السلام گو از حس کردن محمد علیه السلام ببیجم zaman هی zamanı mehseydi Peygamber aleyhissalatü vesselam çıkacı mahis kiri Hazreti Enes bin Malik radıyallahu teala an Devece Peygamber aleyhissalatü vesselam çıkır menheri çu mesahabiye tamam dadu pey Peygamber aleyhissalatü vesselam megoşka Muhammed aleyhisselam kudatçı menheri çu mezarı cennetül bakiye yani çu bakiye Medine münevvere Devece zamanı Peygamber aleyhisselam da çu ederi selam li servan dikir Peygamber aleyhisselam dua dikir دو خود تعالی ما و تبعفو بکه پیغمبر علیه السلام دفتلی بله اما وجرانه که دو پیغمبر علیه السلام نفتلی پیغمبر علیه السلام چو قیزه خو پیغمبر علیه السلام نبی خو تک تک زیارت کرد رسول اکرم علیه السلام تک تک زیارت کرد en son şu ser mezarı ilk ujera 12 sal deyti kiri diye Hazreti Ali Fatime Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam şu ser mezarı vi. Zamanı şu ser mezarı vi sahabe herkes dinerin Peygamber aleyhisselam. Nerin Peygamber aleyhissalatü vesselam la arşe Huda Teala la asimana dineri bina kutiştek dibece. Dibe Peygamber aleyhissalatü vesselam çıkır Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bedileki şirin be aşkaki go selam liserve ve ey gel İbrahim'in. Bale. Dibe uçay sahabiye Resul-i Ekrem aleyhisselam kefa van hat. Go ya Resulallah biray tayamin. Peygamber aleyhissalatü vesselam go na gonzanın biraymin kine. Evet piştimin kubimin imanetinin evet piştimin kumeneditine. Bimin imantinin her veki ezbuan rame her veki ezbuan rame usa hareket dikin. واعلموا ان فيكم رسول الله قرآن درجه ومبزن من محمد عليه السلام بوراي her veki ezbuan rame usa hareket dikin usa davranmıştı ben.
ev birayımının Peygamber aleyhisselam go ez roja kıyamet lisan havda kevsere ez wan bivinim ez wan tobikim ez bi desti go ava havda kevsere bidumwan gotun ya Resulallah katiye çamaman nazbiki de harba ve da'i da 100,000 sahabelte gudarikin hatta ni sonevi Müslümanların çıkası ya Resulallah katiye çamaman nazbiki Peygamber aleyhissalatu vesselam go ezerce eseri dezme jawan ev milewan serçavewan lingewan ev nur bibe yani Peygamber aleyhisselam örnek da go hespebin dınava hespada e çalu beş hebe unji derkevin ser tepeki uni hespe çalu beş navawan hespada naz nakin gotun emin naz bikin ya Resulallah go ezerci ve çavewan naz bikin bibim hava havda kevsere bidumwan ama Resul-i Ekrem aleyhisselam devece evi heneki insan Müslüman Huda Teala neyle ezava havda kevsere bidimi evi bebece ey Muhammed aleyhisselam Piştik avan imam betehani, avan ne arti kir, avan khiyanet kir, buğze kir, kine kir, harami kir, teveciti kir, fesadi kir, gaybeti kir, kir li serviyamir, qed tövbeci ne kir. Ey Muhammed aleyhisselam, evana geretin evi ava havda kevseri ne divan, Huda Teala perde khiyari, nahil ava havda kevseri Muhammed aleyhisselam bir divan. نهاد دم افطار موشه همشريت نه افطار يا خواتكن جوان evet موشه جوان را afiyet ve şifa ve fetaram yürü sen dakika derece bu. Huda Teala rojiyat tava kabul bike inşallah. Selamı min ser alema İslami orser tamamı hemşeriyemin, muşe dostemin, ahbabemin malbatamin jwan tavara afiyet ve şifa ve inşallah. Afiyet ve şifa. Huda kabul ke gelin muşe hemşeriyemin yen hoşik ko kaniya dengveja ko şerate gotin ko gelek baba agit jizu derketine. Hece min usta 3-4 dakika memaye. te basa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kir ku awji be sahabe xora dicive sahabe xora jwana dibêje ku min çixast xwast ku ez birayê xwe bibînim çixa min dixwast ku ez birayê xwe bibînim sahabe lê zivrin te basa vê meselê kir sahabe lê zivrin dibêje ku ya Resulallah ma em ne birayên te ne gotiye na hûn sahabeyê min in ew birayê min ew in ku qet min nedîtine o ji min hez kirine أول براية من أما يوان هر وها جي عظيم آياتك جدا هي أستعيذ بالله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم خذ تعالى جل جلاله القرآن في روزة دفجة Peygamber aleyhissalatu vesselam evlatlara, evdeltlere cenef sava sünnet-i Resul-i Ekrem aleyhisselam yaşamış bibin. Hayat-ı Resul-i Ekrem aleyhisselam yaşamış bibin. Zıvarak çoğum bizim Müslümanlara merak neyine ku ez çoğu roza kıyamete Muhammed aleyhisselam nevinim. Ez çoğu neçin ba Muhammed aleyhissalatu vesselam. Ama ancak tu sünnet-i Muhammed aleyhisselam yaşamış bibi. Diğeri Muhammed aleyhisselam bibini. Peygamber aleyhissalatu vesselam devece ev insanı cimin hizbike ev sünnet-i Meryem'i yaşamış divi. Ev insanı Riyam'ı yaşamış ne ve verdike cimin hiznake. Ev insanı cimin hizbike kâne ma'ye fil cenne. Ev roza kıyamete de gelmedi cennete day. Ya Rabbi emcidi gel Muhammed aleyhisselam roja kıyamete de cennete davin inşallah. Amin inşallah. Em tabi aleme İslam'ı temaşavanı eca inşallah. Amin inşallah. Seyyidem minha ev kesin ko mesela em bejin kuru baf yaji malbatu kur yaji em bejin keçu malbatu sa dilim on şev dimine. Divir da gelek pırsatine mesela gotiye bavê min diyamış mı xeyidine. Dive ez çibkim. Ebeli. Soruna yani berbisiye. Dive var afuk yani hep çok afuk mazın afuk kadve. Dive Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin gibi nakşan kuman çebu. Beli. Divata kuman nakşan çebu çıkırın. Yek emezin yek ebçuk emezin çuba ebçuk ve la azharım. Ev khairak cennete biraj meravi. Ki yarı bakıcan ev cennete kazanır. Ben ne bilecek? Ebçuk ye mazın. Ki yarı bakıcan ev kazanır. Ama devba ev çabuk ev cumara hürmetu saygı ki kesinlikle ev her karşı dev baba Huda Teala gotiye ufşi nebijin. Demler Hazreti Bilal o Ebu Zer Gaffari sahabi ki meşhur radıyallahu teala anhu razımına Huda Teala jwan ve münakaşa ki wan çebu. Zamanı münakaşa ki wan çebu çıgo Ebu Zer Hazreti Bilal go üsküt ibn Ümme Sevda go kore diyaraş hiş yani. Ev gotun çuba Muhammed aleyhissalatu vesselam. Peygamber aleyhisselam sakir. İşte Peygamber aleyhisselam sakir. Peygamber aleyhissalatu vesselam Ebu Zer'e go ya Ebu Zer he bina cehalet eşteti. Dünya Ebu Zer kharabu. Çava Resulullah aleyhisselam cimra ve kelimani ke go. Hazreti Ebu Zer ev sahabiye mezin. Şu mala Hazreti Bilal ser khudani ser şemika Hazreti Bilal.
حضرتي بلال رضي الله تعالى عنه هات نيركو حضرتي ابو ذر سري سر شميكا بلاله جو خير يا ابو ذر جو حتى بني اللينج خود دب منك درباس نبي ازرانابم جو اي ابو ذر توقع صحابي كي مزن شخوت اشتقناتي قلبي من يعني شخو من عفو كي اشتقناتي قلبي من اجي شواب بير دبت بكم جو كسن تو سنك ازرانابم حضرتي بلال رضي الله تعالى عنه من اللينج خو ده بيل ده حضرتي ابو ذر كير وصدر باسمو ايمان اوه işte والله تعالى اسلاميت اوه ايمان اوه يعني خدا پیغمبرش راضی به سیدا من سیدا مدرس و عالم و رسپی هرمه مالا عبدالقادر ارتنی رو میوانیم بو خدا پیغمبرش راضی به تعالى وجه راضی به اینو مسابقه که محبت خوش کرد و ترتا کردی تشکر کنم با امکانانك و سلامش خداش راضی به سیدا موسی تعالى عافیت و صحت و بدن تخ بدن و توا ان شاء الله خوشی بده ان شاء الله خداش راضی به سیدا موسی نزدیک دقیقی ما حتی اذان محمدی ام دعا کی يمكن تمام چه دبه ام بجنا امين 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب بحرمة بمها رمضان تدعي مقبول بك يا رب أولي رحمة جمر نسيبك أورتاي مغفرة نسيبك جموت مشفان يجرى على ما يستمر صنوي بريبون جهنم يتنسيبك يا رب يا رب يا إله العالمين تخشي بدي تبراتي بدي تحسكرني بدي لقوري إسلامي حسكرني براتي شمنة توسع بدي يا رب يا إله العالمين عائلة هذا بسكرني الدنيا إذا عائلة متبتخي جنة يا ربي تحيات متخي جنة يا ربي يا ربي تمبقر نجوان إنسانك حاكم ده بجهر سخورا يا ربي هير سناوي بجوان إنسانك مسلمان عفو دك ما بقر نجوان يا ربي يا ربي يا إله العالمين بحرمتها في أعزان الشريف تروجيا جميع المسلمان إيمة تفر قبول بك يا رب يا رب روجي قبول كرن مكافاتوي مزنة جنة تجمع تفر نسيبك يا رب دروج قيامة دا بفي أعزاني بالله أكبر دقال محمد عليه السلام دقال وان صحابية دي جنة دا ما دقال دي وباب ما إلى ما تبايب هبرا دي جنة دا بهف شابك يا رب دعانا قبول بك والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة